Birangwa byare bibiri birimo amakagari kurenga muri bishatu abataka barundi no mutwaro okurgomburka okuyambaho kombe kenji y'ebishenge bishatu irayambe koramo kugema hamwe no kukebera abakazi benda twayekora mu murimo kushoroza ka senti mu murengo gurukubasika no gutakubasa kubona senti zo kutakicumbe kugira ngo hakiri twangwizega abacara banuya yabayine bebe amureta abugabugane ho mushaho ayije amuhereze ubuherezo bwashemereye kutunga abo kurinda amagaragiye kurigira har pastazio barisingara chairman w'entebe yo kubanza Kagadawan yashobora ko byarebye netuzo cy'abantu binji abarkurwara umushija gw'ensiri okutambura kilometers ziri kurenga mu mukaga okuhika Kiyagara Health Center aha binji bakiferiremo reba turi kubonabona munonga habwirwariwe kubahare amwana ko yahembere kugumura kuza kumwiya ku mutwara Kiyagara aba yagwire mu muhanda n'umukazo y'inenda cyaza kumuheka hari za piki kumutwarayo ukunyu ushanga rumwe yasisikarira mwana cyaba government tuyambe noreba ricari kubi na bamwe nitugwara nk'emishijo na bwestiru yenda ngoze Kiyagara higwaro na bwato bahare mwe nitwenda government tuyambe batukorere ribonere batutereme mibazi nito bushaje bitugumento nitubona hihi benda kuza kucebereza Kiyagara no kuzabunoga aza kikurugana kuza Kiyagara ni hari munonga kilomita 8 ningashe kuzabunoga kilomita 5 abakazi kuza kucebeza y'abana no kucebezenda hanyuma awombaho itwabataka bakoramo umurimo bace pasoni bitu babiri Kagada wano na Kadatu bashoroza burika akasente kureba ngo twabasa kutaho outreach iyo kuhikiragaho abashaho tukashaba abashaho bakija kutujajabira haba abana barabatera polio ya buri kwezi hamwe n'abakazi kucebereza henda Echikire tirabebembezi bebyaro ukorgayo kurundana kasente ko kubahwera okutahirwa ya private okutunga objanjabi cyo muhanjire OVHT we cyaro cya Kagada yangera yashobora kwabataka bakwatanise kutahirwa reri yamba magaraga abana hamwe n'abakazi benda abo kuba government eremere kubasyo buhereza ndo kuba turaganise tibagutuha ngeno n'abataka bari kwetombe to habwenshi abebembezi bitu baratunagiriza umuringo go kutuyamba kandi twayeterera umuranga kandi turabaha karuru bakaturaganise mbeho bamwe Virginia Komoreko or District Health Officer akamwenje ahamza batakaba ku government eri kugeza kuteka hamarwaro ombur parishi konke sente nizo zikirizeyo kubanche government te kubasa kurinagirira kandi okuryombeka kwa butukikumanyisa ngo government kabanagiriza kuyihaho ariho kwecwa munko murumo kandi nacyo kibaha amane mingi na government bamanya imanya ngo cyare kikirumwa abantu betegeriza babasa kugira ngo katukore iki kandi na government yizebahe umukono